Damage ni munywanke ya Nyamurungi Valley Daamu kandi maziroho miliyoni 350 kujombeka. Damage neija kwero kumaraho kutambura ingendo ningwa ezo kuhonera mizi. Izoba Nyamurungi Valley Tank twagikwata abataka bari kugikozesa hamwe na district okweyongera okugireberera kandi nehwera sub counties ibiri omuri Isingiro eyendinzi na neyambare. Ibura rya mizero twire na rutegana sabariisa kuruga mu Uganda na Tanzania kandi Damage hatuneija kuba nenyerwa hamagana n'amagana g'amatungo okuruga mu magombora abiri eyambare hamwe n'endinzi otiroho n'abarukutaho hamiza gumaka. Valley Tank ya Nyamurungi Government ya Uganda kajombeka kurabira mu Ministry ya Mizi na Nebyo Buhangwa miliyoni 5 kureba ngo bajombeka twagitaha yabase kuyamba aba cattle farmers. Fred Kanywamunyu ohire yitaka lyekombekaho Damage nagira ngo kigendererwa cye kikaba kirye cyo kucungura amasyo g'abariisa ro cyanjye kwankara kunkereza umwanya Ministry yatera mu mizi wana nyonko umuntu mukama w'umwanya ente zanjye tuzikweza kubona kusari icya kabiri bagenzi banje abantu barura n'abatushyikire ente zabo tuzikweza kubona akwa babona nanye nimba nabona nimba nashasha ako ikintu cya mwinesho cyafa yo no wafurwa mwinesho kuferwa kandi ukashemera abagishisha kandi abataka abakugikozesa ariho kafi akasente ko kutaho mukakecwera mukakorebera jiro byanyu by'ecaro numwe mukumwabitireho akasente ko mukashashure abakubana kaguma mu nshaho yanyu tuka ministry kandi tuka district rero ko haragere cyasisikara muje mukitereze rero gwaguriyo muri umuhango nkazasora pano ninga battery yabura ku pumping ajamizi aho mugambe egomborera egambere district Gashakwa Rusa n'uwamanya.